Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu civil ruata Chief Minister Pulal Duman Voin Khan Saitwa le Aizawl District Excise and Narcotics Station ahong Chakma Autonomous District Council thlasik thut khom ni masaber Voin Khan Chief Executive Member Purasik Mohan Chakma churin tok lo na moson mga paithak ani Voin Khan Prime Minister Narendra Modi an Tamil laphuat hiam le zale na sual tu Subramania Bharti Chanchin Kim Toizian le khabuat langzar Voin Khan Lok Sabha ro relin khoma railways dan man siam thadna bil pass ani Chief Minister Pulal Duman Voin Khan Saitwa le Aizawl District Excise and Narcotics Station ahonga Saitwal District Excise and Narcotics Station honain khom hi Conference Hall DC office luya buat sai ni in Excise and Narcotics Minister Pulang Hinglo Mar chuan hun hi aman pueni he huna hian Chief Minister chuan rui hlo dona atana mun poimo ni turin Saitwal District Excise and Narcotics Station chu hon ani tia soya sarkar chuan rui hlo do le ti rem hi angai poimo tak zetani ati Chief Minister chuan rui hlo do konga na thok tur te po lak bel ani theinan sarkarin thei top achua ti asoya khotlang le ko thran hruai tu te poin rui hlo do konga thei topa mala zel tur le Excise and Narcotics Department nen poa tho ho na thatak nei turin acha ani Bodega Masuk Kha Excise and Narcotics Department hi adin na nai alodin chak sarani omdeu thok ani ber mai maro chu rui hlo kan do don chuan he department tan in su kan rui lo ngaya building kan rui lo ngaya thok tu kan rui lo ngai ni Sutiana kan chuan kan thayam amin kan hanti ve maro kan du to akin lo le kan in sit le ani ai na sa hi ti theilang kan wa thok tu te po hi tak kan ma mo la thei zel lang kan du ma kan sum nei atin ri lo wa Excise and Narcotics Station hi district thar pathum Saitwal Aizawl le na thiala hon ani dona thoktu mi paruk thewa bultan tur ni in Saitwal Station a hian puarlal ruat lian chu officer in charge sada ani Aizawl District Excise and Narcotics Station honna thu joint Chief Minister Pulal Duama chuan thlalaiten rui hlo le akai noi thilwanga an tuarna sat em awangin angai poimo thuasoya jele court tepo machhok tur ani thuasoya home le jail atanga rui hlo ngol vei chuakte an tluk le tolo na chom do na le chanpuina pek an tum thuasoi boka heng homa om mek ten eizon na an nei theina na injirtir na pek an ngai tu mek thu asoya hen holding policy noya po heng ho hi ngai poimo an tum thu asoi bok NGO ten na rui hlo do na konga tho ho na thatak an nei pui zel thei awangin lom thu asoya rel ru thale thiang hlim le na tho pui zel turin asom boka sarkar na thok thatok lo le thok mu mal lo te special pension manga chol tir an tum thu asoya ho tu te po office kal phunga khau turin acha ani Power Electricity Minister P.F. Roding lianan PM Surya Ghar Mufti Bisli Yajana PMSGMB Wai Noya mi puitan mani inchunga solar bun thaina tur duan thar ani atia hei eng chinman mi puin an choi tlem zong na tura duan ani thu asoi he thui voina apisa atu thar thedar tu te akomna soin P.F. Roding lian chuan chena inchunga ni jung chakna manga kol phetha siam chhona rooftop solar system atan sarkar lai puin tran puina pe in a local pui to thin atia he scheme ina tumber chumi mal invai bel che khat nena sarkar lai pui atanga tran puina mangin rooftop solar system pek ani tu soin mi puiten eng chhit man atam thei ang ber choi lova an om theina na duan ani atia kol phetha sarkarin mun danga tanga aleiti tlemna turle mitin ta in to del zoka an om theina na ruwa man ani ti asoyani P.F. Roding lian chuan Mizoram sarkarina atho pui vendor som pahni lai an om ti soin heng vendor te hian rooftop solar chu an chhop sak theidon atia National Bank rang ten heng scheme noya solar bunna atan consumer te loan an pe thetia Mizoram mi puite account an nei na tlang loan ber SBI le MRB a po loan an pe thei atia solar bunna tur hian AMC area chunga chengtan cheng sing khat sang ni ani dona AMC area atang kilometer zan ni a hla cheng te tan cheng sing khat le sang riat ani atia tundin huna mi sang ni zakwa som ko in ziak lut an om to ti soin dil na zanga somnga pasari pom ani to atibok ani Mizoram sarkar chuan kilowatt khata sen thadina sim thum sang thuman tiba ka khan
AMC area chunga sel si khat sang ni in kilowatt khat kha kan subsidize ve do na Aizawl ko puyami le zo khola mi de po har salu tuk lo le an choi tam big lo turin Mizoram sarkar in central sarkar balak na kalun do le na chu anita a mi puina atam thi ang ber he rooftop solar hi kan man theina turin Mizoram sarkar pon ba kan la do ni Power and Electricity Minister Puef Roding Lianan Mizoram Puma prepaid meter man ani to don atia anhiam bera chengza atanga top up thei ani don ati Vena apisa tu thar the dar tu te komna he thui soin Puef Roding Liana chuan hun rei takatanga malak na om to prepaid metering chu atakinan mang thei to don atia he hian poisa choi chu atam pha don chuang lawa dik takami puiten an eng chit man an pek theina tura ruam man ani ti soin top up manga mani du zat recharge mai thei tura siam ani atia top up man tura thabituk zata manzo nilo se athale atan an top up chu arin tlang thei don ti asoi bok ani tun ma chang to kan lo ma le le mi puina kan lo dei se kin prepaid metering kan ti smart meter ti kha una chuanin agreement kan an sign pelin atakin kan mang thei don ta smart meter kan ban hianin kan choi ngai ren kan choya poisa lo to ko kha kan mang zo lo ni kon athale kha ni kerinon le zo na ni Puef Roding Liana chuan consumer sang meter nuai ni singriat sangko zathum som pariat tuam chua antum ti soin DT meter sang ni zathum anwa donatia feeder meter zathum som ko pariat vua antum ti asoya Mizoram pumpuya meter nuai ni singkwa sang ni somriat pakhat vua antum ani hemi mang hian meter pakhat atanga ludle chuak alang vek to don ti soin eng chitur po ruk om thei to don lo atia meter man po tlemin apung don ti soin mi puita tana phurit om lo turin sarkarin ngai tu na an seng ti soi bok ani minister chuan smart meter an vua dona wangin eng chit man chu an ti to don lawatia sarkar lai puya tanga dan an siam smart meter man zuin an kalve mai don ti asoi bok ani Chakma Autonomous District Council thasik thut khom ni masaber voin khan Chief Executive Member Purasik Mohan Chakma churin tok lo na mauson manga pai thak ani CIDC thut khom hi voin khan tranin CEM rin tok lo na mauson hi ep to member pu don moi daveng Chakma chuana puluta no confidence motion thop zongin member pakoin vote an thaka member pariatin andodal thunga vote hak tu jinga hian vote tlazat ainza thula vote hak ve chauchin chairman po atel ani sesona hian member pani punirupam Chakma le Sanjeev Chakma te an nathila wanga mundanga an omawangin an telvelo ani CIDC som pakhatna hian atum khatnan hruatu in thak thleng ania CIDC hian elected member som ni omin MNF member som pali ZPM pangale BJP pakhat anom meka CM pai thak tura motion thlop tu jinga hian MNF member po atel ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puanani Prime Minister Narendra Modi chuan voin khan New Delhi Tamil hlaphuwa thiam le zalen na sual tu Subramania Bharti Chanchin Kim Toy ziana le khabu chu apian cham phapha ka atlang zara Prime Minister chuan Subramania Bharti zana thu soin ramin hlaphuwa turo pui pian cham phapha alomani atia kunin zana chibai kabu kani atibok Chanchin ziana le khabutlang zar po in chuan na thamani atibok Subramania Bharti mathlir le mitinta na athonhem ngai da chuan thangle tharzel te hna po thu ala soi rengani ati ये संकलन रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बहुत मददगार साबित होगा आज गीता जयंती का पावन अवसर भी है श्री सुब्रमण्य भारती जी की गीता के प्रति गहरी आस्था थी और गीता ज्ञान को लेकर उनकी समझ भी उतनी ही गहरी थी उन्होंने गीता का तमिल में अनुवाद किया उसकी सरल और सुगम व्याख्या भी की और आज देखिए आज गीता जयंती सुब्रमण्य भारती जी की जयंती और उनके कामों के प्रकाशन का संयोग यानी एक प्रकार से त्रिवेणी संगम है Voin Khan Lok Sabha Rorein Khoma Railways Dan Man Siam Thatna Railways Amendment Bill 2024 chu Oka Avota Pass ani
he bill hian Railways Act 1989 chu herdang lamin Railways Board thu nei na chu ti sana ama aro in rail thana thu nei na sang jok pek chu tumania he bill kaltlang hian Railway Board Act 1905 le Railways Act 1989 chu hlom khatada tum ani Chanchinthar puan ti top main Chanchintlang pui Chief Minister Pulal du Oman Voin Khan Sai Tuale Khozol District Excise and Narcotic Station ahong Chakma Autonomous District Council thasik thut khom ni masaber Voin Khan Chief Executive Member Purasik Mohan Chakma chu rin tok lo na mauson manga pai thak ani Voin Khan Prime Minister Narendra Modi an Tamil laphuwa thiam le zalena sual tu Subramania Bharati Chanchin Kim Toiziana le khabu atlang zar Voin Khan Lok Sabha Rural in Khoma Railways dan man siam thatna bil pass ani chu ti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani